mama agira ngo ibikira mu mwana. Itel A37 is Diamond Platinum choice and your best choice. Itel, enjoy better life. Abageni bamubaza mbega Chantal uzorongorwa ryari? Umugabo wanje ni Yesu. Umugabo wawe ni Yesu. Allo abakirije nabo usengaye muri fekaho umugabo wari muki n'umwarimu babikiki nibutse amagorwa naboneye imigambi y'ubutabira hewe twari turi kurana ibihumbi 10 aho rero mu gatondo connection ziriko ziragaruka usanga abantu batonze ku murongo akanyoro kamwe ugasanga babiri bakumuragira ngo aho ntiwogayo nanjye nkajaye aho yaratevye ibikaramba byo nabigira ngo nikumuga uri muri gatanu toilette y'ibiti bibiri kica kimwe na toilette asiyeje toilette asiyeje urashobora gusoma igitabo ukaryohewe ariko toilette y'ibiti bibiri umeze uko ugumugira ngo rero umaze gatoya ibuturigwayo kandi rero mukagwana alo uri papa siyena yo mbwirira nawe uti sawa ndabona ikintu kimwe umwana umwe yabazice ababyeyi papa je navuye he abo ni abana b'abakozi rero kugira ngo bajye babanza kubabebereza bamutamira iki kiko kimwe akagitamira bebe blufu ariko abana b'igitega muri katiye Swahili mu kwigitumbura mwanamira gani wowe rero abasase wiwe papa je navuye he abavyeyi se mubwira wazanyoko abapapa muri ngati giruka ndabakunda bariseriye n'abato kurofa bishura bazanyoko abana imisi yagenda umunsi umwe bashitsi bakoranye ari benshi bamwana bazase wiwe ete papa none jewe navuye ariko se wiwe kubera isoni acabwira nyina we acabwira umwana ati bazanyoko umwana cyayisha se wacayisha umwana ati jewe na mama wawe twariyiga chatura kuvyara abo bamuriga muze muriga kwishura ibibazo byiza abana banyu kubera mubyije mubitondekesheje kwa tata nagaza taravuga ngo yo est-ce que la situation ivyuma il faut pas changer unataka kukimbia na plane
fille. Allô, uri mawe, sawa. Rero ikintu cyo gituma umuntu abanyagitega n'abantu bihagararako. Agujene nawe kuba saa 3 z'igitondo. Yabuze primus imwe n'undi acari mu kwaha. Unataka kukimbia hauna breki. Na bantu unataka kukimbia na hauna breki. Na bantu bariko banywa koka atara bakokayi. Amashi unagitega bakure. Kila siyo mushene yapambanye. Abantu bashaka kwiruka kafiro bagira. No abantu ariko bamwe batara bavivanze. Allo, umeze gute? Gitega wewe. Ni sawa? Asha, naona yuko kale unapita. Kwa hiyo shika Gitega anaendelea kuangalia sera. Ai kulipatia yeye. Na ndio tunatembea. Wewe chini hapo tusije katifa. Tumukomera amashyi. Imana kuweza kireza. Uyu ari munga yatamanye na minisiteri. Hari muri 2023 tumukomera amashyi. Allo. Gitega. Aho cyane n'ataho. Abose baramukije. Umeze ariko bikora musukana muri muziki. Telefone. Allo. Urichisako. Hewe. Allo. Urichisaka. Kondiwe. Koshikaha. Allo. Uranyumva. Nakumva je te vois. Yesu ashimwe. Amena. Wanagitega Yesu ashimwe. Amena. Oya siniko ndavuga wanagitega Yesu ashimwe. Amena. Oya none nibiki. Abanyagitega tukomera amashi. Pasika nziza. Ariko ndiko ndabona bariko bararya inyama kandi kareme kibandanya. Nikebuke. Allo. Aba turi kumwe mu gihugu. Aba turi kumwe mu gihugu. Sinababona. Muri confinement yo kunywa agacupa. Muri confinement agacupa. Mbeko mutishura. Bigomba bibanike. Gitega kominduru. Reka nabatera inkuru gatoya. Murabinyemereye. Abantu bemera ko Abanyafrika dukomeye bagira uku. Abemera ko Abanyafrika dukomeye tugira nk'umwigeme uri ngaha. Ukundanye n'umuhungu wo mu maso urahiriwe. Abakureba ngo amaso bikomera amashi. Abakundanye n'abajeniyeri cyangwa batwara abagabajene bikomera amashi. Muzi impamvu aronse ikiraka cyo kubaka etaje atanga bije ndende kugira havemo chambrette yiwe abasera amazirero umudahiriwe ikindi sera rero aba pastor
abapasitori twese tuvuge ngo abapasitori tuvuge ngo abapasitori mutima mfatira bibiliya ngomba ndabereke itandukaniro riri hagati y'abapasitori baba muri Afurika n'ab'abazungu. Mutima uriteguye gusoma? Yego. Uriteguye gusoma? Yego. Haleluya! Amen! Haleluya! Amen! Ngiye kuvuga ubutumwa nabo mugiye gusoma. Mutasa tugiye kwigishanya aho ni n'abapasiteri bahe bo muri Afurika. Nadusomere. Amen. Aha. Dusomere. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Marita na Mariya babonye Yesu. Subiramo babonye Yesu abigishwa babonye Yesu basa baravuga ngo aha bona pastor bo hehe bo muri Afrika hari ke bahindura ngo haleluya amen konfirma afata musteri birakomeye gose kandi bari mu cyengaha nibyo mutima alo uragerageze bose ubandi mu cyengaha umukobwa ukundanye agukadonye kodora uzocumenya kugwaye igipakwe niba bana umuhungu mukundanye agukadonye prosaka uzoca wiyumviriza mu kawe uzobunuka mu kanwa akasoje kirabishuriye kare nukuri muri Yesu turanyamanye ababyeyi bamubaza mbega Chantal uzorongorwa ryari umugabo wanje ni Yesu umugabo wawe ni Yesu. Alo abakirije nabo usengaye muri fekaho umugabo wawe ni muki ni umwarimu nibutse amagorwa naboneye imikambi y'Ibutabira yewe twari tume kuhana 10,000 shaho aho rero mu gatondo connection ziriko ziragaruka usanga abantu batonze ku murongo akanogo kamwe ugasanga babiri bagumuragira ngo aho ni wogayo nanjye nkajaye aho yatete ibikaramu bazo nabigira ngo toilette y'ibiti bibiri kica kimwe na toilette asiyeje gashobora gusoma igitabo ukaryohewe ariko toilette y'ibiti bibiri umeze uko ukumugira ngo rero umaze gatoya ibuturigwayo kandi none mukagwanayo alo uri papa siyena yo mbwirira mawe uti sawa abinjira kimwe umwana umwe yabazice ababyeyi papa je navuye he abo ni abana b'abakozi rero kugira ngo bajye babanza kubabebereza bamutamira ikiyiko kimwe akagitamira ariko abana b'Igitega muri quartier Swahili mu Gitumbura mubonamira cyane wowe rero abasase wiwe papa tena puye he abafyeyi se mubwira wazanyoko abapapa muri ngati giruka ndabakunda bari seriye nabo bategura ko abishyura bazanyoko amana iminsi iragenda umunsi umwe bashitsi bakoranye ari benshi bamwe n'abatase wiwe ete papa none jewe navuye
ariko se we kubera isoni acabwira nyina we acabwira umwana ati bazanye yoko umwana acayisha se we acayisha umwana ati jewe na mama wawe twariyirya catura kuvyara abo bamuriga muze muriga kwishura ibibazo byiza abana banyu kubera mubyishe mubitondekesheje kwa tata na gatatu bavuga ngo yo ngo nico gituma papa none papa izo ndya zarimo ipiripiri ego zarimo ipiripiri nico gituma nama numva mw'ijoro mama aguma agira ngo bikira mubaba bikira mubaba sawa ikamamashi DJ nataka kukimbia amashi menshi kuri mutima rokomete abajaye pesa tugiriku sawa Sunny side.